شمس ونان أکِس جایہِ دپان درخت طوبہ کیا زبر مقام نشتہ صبح تو نشتہ شعر جس تہ کانٛہہ تہِ کلام سٲنۍ شمس صوبن وون أمۍ وون نہٕ یہِ حدیث نٮ۪بر أمۍ وون نہٕ شریعت نٮ۪بر خاص کر صنعت فرض یُس ہسا پالے تس نو نارے زالے کا تس گژھِ جنتس منٛز پوش ڈالے مےٚ ہا گوٚژھ بالے بیاکھ تہِ ونان أسۍ شمس کیا شان چھِ اولیاء شمس فقیر رحمۃ اللہ خاص کر اولیاء کاملین ہٕنٛز اولیاء کاملین ہٕنٛز شان چھِ تھٔز تتھ چھُ قرآنٕے گواہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بہٕ ونہٕ وا تۄہہِ بہٕ دِمہٕ وا تۄہہِ خبر خۄداے سٕنٛدۍ نیک کٕم چھِ عرض آو کرنہٕ یا رسول فرمٲیِو قالوا بلا یا رسول فرمونکھ ییٚلہِ تُہۍ تِمن ہٕنٛدٮ۪ن روین کُن وٕچھِو تۄہہِ پیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن روین کُن وٕچھِتھ خۄدا یاد اذا روٗ ذکر اللہ پتہٕ چھِ آز چھِ شان کرٕنۍ بیان حضرت شاہ شمس فقیر رحمۃ اللہ تہنٛزٕے شان چھِ کرٕنۍ بیان تُہۍ چھِو وٕنکیٚس آمٕتۍ اوٚتتھ تُہۍ بوٗزِو مےٚ کُن یِمن ہُنٛد اصلی ناو چھُ محمد صدیق بٹ صٲب محمد صدیق شیخ بوٗزِو محمد صدیق شیخ صٲب تہٕ یِم چھِ چنکر مالا پٮ۪ٹھ آمٕتۍ مگر گۄڈٕ ٲسۍ یِم امرتسر 20 ؤرین لگ بگ چھُ تواریٖخس انٛدر آمُت 15 ؤرین مالہٕ جان ہٮ۪تھ أمۍ ترٛوو سورُے ییٚتی بوٚتھ تہٕ درٛاو ییٚتی درٛاو کس سۭتۍ خۄدایس تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗل دوٗرِ روٗزِتھ نیوٗتھم دِلو دوٗرِ روٗزِتھ نیوٗتھم دِلو تہٕ ژوٗرِ تھوتھم ماہ رۄخسار پوٗرٕ محبت چھُ چشمن تلو ولو متہِ ماسیوک دیدار ہاو ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٚیہِ لٹہِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ خوش آمدید یتھ سٲنِس پروگرامس اندر ییٚمہِ پروگرامُک ناو چھُ دلشاد سون دُعا چھُ یی تُہُنٛد دل گژھِ شاد روزُن أسۍ سٲری گژھو آباد روزٕنۍ ناظرین یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ زانان چھِو کہِ آز چھُ سانہِ وادی ہٕنٛدِس تٔمِس مایا ناز صوٗفی گۄلماز صوٗفی فقیٖر سُنٛد عُرس یِوان سٮ۪ٹھاہ عقیدت سان سٮ۪ٹھاہ پژھِ سان مناونہٕ ییٚمہِ سۭتۍ سٲری بڑٕ محتن تہٕ بڑٕ لولن شاہی شمس فقیٖر رحمۃ اللہ علیہ ونان چھِ آز چھِ أسۍ ڈسٹرک بڈگام کِس کرٛشپوٗر کِس علاقس اندر ییٚتہِ استانہِ عالیہ موٗجوٗد چھُ حضرت شاہی شمس فقیٖر رحمۃ اللہ علیہ سُنٛد شمس فقیٖر چھُ سُہ مایا ناز صوٗفی گۄلماد ییٚمۍ پننہِ شٲعری سۭتۍ اکھ انقلاب اوٚنمُت چھُ ؤلِو ناظریٖن أسۍ کرو کینٛہہ زایرینس سۭتۍ کتھ زانو یِم کتھ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕتۍ کیٛاہ عقیدت چھُ یِمن یتھ استانہِ عالیہ سۭتۍ تہٕ یتھ دۄہس سۭتۍ شاہی شمس فقیٖر رحمۃ اللہ علیہ سُنٛد استانہِ عالیہُک واریاہ کال ووتُکھ ییٚتنس پنٕنۍ خدمت انجام دِوان یِمن سۭتۍ تہِ کرو کتھ باتھ زانو یتھ دۄہس مُتعلق شاہی شمس فقیٖر رحمۃ اللہ علیہ سٕنٛدِ زندگی مُتعلق السلام علیکم وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم رحمۃ اللہ جناب اَسہِ ؤنۍتو پنُن ناو حظ نذیٖر احمد بٹ نذیٖر احمد بٹ صٲب کتہِ چھُ باسان أسۍ چھِ باسان ہۄکھلیوٗتر ڈسٹرک بڈگوم تحصیٖلٕے بیٖروٗ ہۄکھلیوٗتر تتھ ونان اہن حظ آ أسۍ چھِ روزان ہۄکھلیوٗترِ کیٛاہ عقیدت چھُو تۄہہِ شاہی شمس فقیٖر رحمۃ اللہ علیہ سۭتۍ تیوٗت چھُنہٕ کلیج وننس کینٛہہ أمِس یہِ کوتاہ بختہٕ بوٚڑ اوس تختہٕ بوٚڑ اوس تہٕ شمس صٲبس کوتاہ طاقت اکھ کتھ ونہٕ بہٕ تۄہہِ ییٚتہِ چھُ اسہِ علاقہٕ اکھ تتھ چھِ ونان شیٖن پوٗر یہِ اوس یہِ دۄہ یہِ چھُ اسہِ آسان کٲشُر 19 تہٕ 20 19مہِ چھِ آسان شبہٕ خٲنی 20مہِ چھُ آسان أمۍ سُنٛد دۄہ پتہٕ اوس یہِ نہ چھُ أمۍ سُنٛد وفات دۄہ یہِ تہٕ نہ چھُ أمۍ سُنٛد یہِ زایہِ دۄہ یہِ اوس اتھ دۄہس پٮ۪ٹھ یہِ کران انان بچھتٮ۪ن کھٮ۪وان پتہٕ گوٚو یپٲرۍ چھُ اسہِ اکھ علاقہ تتھ چھِ ونان شیٖن پوٗر گوٚو یہِ اتہِ بٔرٕکھ گوٚو یہِ کھلس منٛز یہِ دانہِ سوٚمبراونہِ اتہِ بٔرٕکھ أمِس ہٹہِ بُہُت ییٚلہِ یہِ ہٹہِ کوٚر أمۍ تُل ناکھ أمِس اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد کۄرُپھ کیازِ یہِ اوس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دامنس تل أمِس اوس عشقِ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ تُل حکمتِ خۄدا واتنووُن پنُن گرٕ اتہِ دِنٮ۪ن اتہِ درٛاے یہِ دام بُہٕتۍ یِم کرٛشپورِ یِم شیٖنہِ پورِکۍ چھِ پکان مٔنڈیو کٔڑ ٹھۄل ٹھۄل مٔنڈیو کٔڑ ٹھۄل ٹھۄل یہِ چھُس بہٕ تۄہہِ أمۍ سُنٛد کمال ونان أمِس کوتاہ طاقت اوس مٔنڈیو کٔڑ ٹھۄل ٹھۄل یِم دوٚپُس ہے شمس اسہِ حظ گٔے غلطی اتھ کٔرِو حظ درگُزر اتھ دِیِو حظ معٲفی مٔنڈیو حظ کٔڑ ٹھۄل ٹھۄل تُہۍ یِیِو حظ توٚتامتھ تتھ کٔرِو حظ تِمن اسہِ حظ گٔے غلطی تتھ دِیِو معٲفی دوٚپ نہ تِمن ؤنِو مٔنڈین شمس چھُ ونان یہِ مہٕ کٔرِو کینٛہہ قرار کٔرِو یِہُنٛد ونُن یِمن تِم تور گژھٕنۍ مٔنٛڈۍ رُکٕنۍ مٔنٛڈۍ ؤتھۍ رُکۍ بیٚکِس جایہِ ووٚن شمس صٲبن مےٚ گوٚو اورے نِدا بہٕ بنیاس اونہِ موسا پاے دِژٕم ذُل جلٲلی ونیو سیٖرِ اسرا یہِ نہ آسکھ مُقٲلی مےٚ وٕچھ ہر جایے سُہ یار چھنا کانٛہہ زر تہِ خٲلی ژٕ وٕچھ ییٚلہِ شمس صٲبنِس اتھ تٲکیٖد چھِ کران شمس صٲبن کیاہ چھُ ووٚنمُت مولویس مۄکلہِ نہٕ یہِ 10 ؤرین وُہن ؤرین واز ہیٚکہِ نہٕ اسہِ پٮ۪ٹھ مۄکلٲیِتھ تیوٗت چھُ طاق قیامت تام مۄکلٮ۪س نہٕ کینٛہہ بیٚکِس جایہِ ونان شمس صٲب دوٚپُن شمس صٲب تُہۍ پٔرِو حظ کلمہٕ دوٚپنکھ مےٚ چھُ کلمہٕ پوٚرمُت تمہِ ساتہٕ بہٕ ماجہِ تھنہٕ پیوٚوس وٕنکٮ۪ن چھےٚ کلمہٕ سرنٕچ کتھ وٕچھ أمِس کیاہ ونان مکھ مدیٖنہٕ ٲس بر چھُ ؤتھی نیرِ لٔتی روٚہۍ کران
ییٚلہِ أسۍ نظر چھِ اَتھ دِوان أمۍ بنوو مدیٖنہٕ بنووُن یہِ اَمہِ زَن چھُ وَنان پانہٕ شاہی شمس دَپان رسوٗلِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوسُم برونٛہہ بہٕ اوسُس پتہٕ مالہٕ جانٕے یَتھ أمۍ ترٛوو سورُے ییٚتی ووٚتھ تہٕ درٛاو ییٚتی درٛاو کَس سۭتۍ خۄدایَس تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس حُکمَس تحت یوٗت اوس شمس صوبَس طاقت یوٗت اوس أمِس بجر دیُتمُت پروردِگارن یُس تہِ کانٛہہ تہِ کلام سٲنۍ شمس صوبن ووٚن أمۍ ووٚن نہٕ یہِ حدیث نٮ۪بر أمۍ ووٚن نہٕ شریعت نٮ۪بر خاص کر صنعت فرض جس سکا پالے تس نو نارے تس گژھن جنتس مز پوش ڈالے مےٚ گوٚژھ بالے بہٕ چھس بیاکھ تہِ ونان أتھۍ سۭتۍ شمس صوب یُس یہِ کتھ ؤنِتھ شمس صوب ونان نہ چھُ تۄہہِ صبح تۄہہِ نہ چھُ تۄہہِ شام نہ چھُ تتہِ کلمہٕ تۄہہِ نہ چھُ رام رام تیٚلہِ چھِ اَتہِ کیٛاہ تام راز ووٚنمے شمس بابا زوٗ ژٕ وٕچھ کۭتیاہ چھِ اَسہِ خبردار کران مگر اَسہِ چھُ أچھن پٮ۪ٹھ پردٕ مگر ونان کیٛاہ اتھ ونیا أکِس جایہِ اتھ ونیا واب صوبا شیخ سوارو کوٚت ژٕ گژھان کٲلۍ ژٕ مرُن یا تٔمۍ ونیا کر یور أنۍ روٗمالے واو تاجدار صٲبن میون باب اوس یہِ واب صٲب اَسہِ حظ چھُ پاے تُہۍ ٲسِو واو کران مگر ٲخر زمانٕکۍ لُکھ نہ حظ مانن نہٕ دوٚپنس ژٕ کیٛاہ حظ ونکھ دوٚپنس بوز حظ بہٕ کیٛاہ ونہٕ دوٚپنس کوٚرُے معراج سٲنۍ نبین ظہوٗر تٔمۍ سُنٛد دۄن عالمن گۄڈنِچ آسمان کوٚرنَے پرواز تتہِ وٕچھنَے موٗسا پران نٮ۪ماز یا نبی تن حظ دِژِ 5 وقتن ظہوٗر چونٕے دۄن عالمن یا أسۍ چھِ ونان 7 زٔمیٖن 9 آسمان شمس صوبن ووٚن 9 آسمان نٮ۪بر تہِ ونان یہِ کیٛاہ تامتھ ہسا چھُ دپان آسمانہٕ نٮ۪بر ووٚن شمس فقیٖرن وعلیکُم سلام گوٚو عزباتن بس کر موجزن بیٚیہِ کران وعلیکُم سلام گوٚو عزباتن ییٚلہِ أسۍ نٮ۪مازِ منٛز چھِ بیٚہوان عطایاتمس منٛز چھِ یِہوے سلام گۄڈٕ وقتہٕ بوٚڑ اوس سون شمس صوب کیازِ اَسہِ چھِ مِنت أمِس شمس صوبٕنۍ یُس اَسہِ أسۍ چھِنہٕ کِہینۍ أسۍ چھِنہٕ ییٖژ ییٚتہِ دِمو پاے مُبارک ترٛٲو سۄ گرٕ تہِ چھِنہٕ أسۍ یِم چھِ اَسہِ ییٚتہِ پناہ دِوان کیازِ یہِ چھُ سُہ شٲید یتھ پٮ۪ٹھ چھُ واتان ہر کُنہِ جایہِ اسلام آباد کِنۍ چھُ واتان لال چوکٕکۍ چھِ طرفاتو پٮ۪ٹھ چھُ یور واتان یہِ چھُ سُہ شمس صوب مخدوم صوب دسگیٖر صوب یا شیخ العالم تِمو پتہٕ چھُ شٲعرن ہُنٛد تاج آفتاب کُس سُہ چھُ شمس مُت أمۍ کوٚر سلسلے قٲدریس پش أمۍ کٔرۍ 14 سلسلہٕ طے میٲنۍ ببن کٔرۍ 14 سلسلہٕ طے یہِ چھنہٕ لۄکٕٹ کتھا یہِ چھِ نۄقطے پی تُہُنٛد چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ادا کران تۄہہِ دیُتوٕ پنُن قۭمتی وقت بیٚیہِ دیُت تۄہہِ اصل جانکٲری شاہی شمس فقیٖرس مُتعلق تہٕ أسۍ چھِ تُہُنٛد وسہِ دِل کران شُکریہ پننہِ قۭمتی وقتہٕ منٛز دیُتوٕ تۄہہِ کینٛہہ وقت اسہِ باقٕے وسلام ظاہریٖن یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھان چھِو کہِ ییٚتہِ چھِ ظاہریٖن چھِ دوٗر دوٗر علاقو پٮ۪ٹھ یورٕ یِوان ظاہریٖن ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ شجرے نصب حضرت شاہی شمس فقیٖر رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد شیخ صدیق شاہی شمس فقیٖر رحمتہ اللہ علیہ تۄہہِ بیاکھ آسہِ مہمان أسۍ یژھو یِمن نِش یِہُنٛد ناو زانُن بیٚیہِ ترٛاون یِم کینٛہہ روشنی شاہی شمس فقیٖر رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدِ زندگی پٮ۪ٹھ السلام علیکم حظ اَسہِ ؤنۍتو پنُن ناو حظ السلام علیکم غلام نبی ملک حاجی اہن حظ ہری پورو کتہِ پٮ۪ٹھ حظ حٲج صٲب فاروق خان اہن حظ صوبہ پھرن صوبُک پٮ۪ٹھ حظ کیٛاہ عقیٖدت چھو تۄہہِ یتھ شاہی شمس فقیٖر سٕنٛدِس دۄہس پٮ۪ٹھ حظ کیٛاہ عقیٖدت چھو تۄہہِ یتھ دۄہس پٮ۪ٹھ حظ یہ رحمتِ رحمت بوٚڑ دربار روشنی ترٛٲیتو کینٛہہ شاہی شمس صٲبنہِ زندگی پٮ۪ٹھ حظ زندگی اہن حظ یتھ اوسُم ونُن کینٛہہ ٹایم کینٛہہ اہن حظ اسہِ اوس پیٖرِ کم پیٖر محی صٲب اہن حظ تِمن اوس رہبر حضرت موسی کرنی ٲسۍ سمجھ تِمو کوٚرمُت چُلہِ کٔشی گۄڈٕنیتھ شمس صٲب ییٚلہِ درٛاے تِمو اوس تمہِ ساتہٕ نقٕل کوٚرمُت تِم ٲسۍ 3 دۄہنٕے زامٕتۍ کٔژن دۄہنٕے 3 دۄہن پتہٕ کوٚر تِمو نقٕل پتہٕ چھِ تِمو کوٚرمُت چُلہِ کٔشی ییٚتہِ الہٕ تہٕ ژامن کھٔمٕژ ناٹہٕ واٹہٕ نہٕ کینٛہہ پتہٕ کڈر کھسا یورٕ دۄدٕ پتھری کیٛاہ کھس دۄدٕ پتھری شُکریہ شُکریہ شُکریہ
اکثر میں بیمار ناظرین اس اتنس مول صاحب اس کرو یمن سے تھوڑا کیا کات بات یہن ٹائم کھمو نہ زیادہ کی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ مول صاحب اس ونتو پنن ناو جناب اہن پنن ناو ونتو جناب اس وون حضرت عبدالعاد مخدومی اس ناو جناب شیخ دربارس مز آمد شان کیا شان اولیاء شاہ شمس فقیر رحمۃ اللہ خاص کر اولیاء کاملین اولیاء کاملین ہن شان چھ تھز تا قرآن گواہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بہ ونوا تہ بہ دموا تہ خبر خدا سن نیک قوم عرضاو کرن یا رسول فرمو قالو بلا یا رسول فرمونک یل تہ تمن ہن روین کن وچھو تہ پے تہن روین کن وچھت خدایا اذا رو ذکر اللہ پچھ شان آج شان کریں بیان حضرت شاہ شمس فقیر رحمۃ اللہ علیہ تہذی شان کریں بیان ونکس آمت تو تھی بوزو مے کن یمن ہند اصلی ناو چھ محمد صدیق بٹ صاحب محمد صدیق شیخ بوزو محمد صدیق شیخ صاحب تو یم چنکر محلہ پہ آمت مگر گوڑ یم امرتسر 20 ورین لگ بھگ تواریخ اندر آمت 50 ورین محنت مشقت کران گھر خاطر تہ غذا تہ بنان کی یعنی آبس پہ گزارہ کران پتہ وٲتۍ یم قاضی آباد یعنی اس قاضی آباد بڈگوم تتہ أکِس گۄپھِ منٛز خداے سٕنٛز عبادت کران روحانیت سلسلہ جاری گو اور یمن گئی تم تجلیات انوارات اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یہ آئی الہمی طور توے چھ ونان شیخنا شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ پتہ تہندو کلامو پتہ اگر کس مقبولیت چھ عارفانہ کلام سہ لیوکھمت شاہ شمس فقیر رحمۃ اللہ علیہ شاہ شمس ونان أکِس جایہِ دپان درخت توبہ کیا زبر مقام نہ چھُ تتہِ صبح تو نہ چھُ تتہِ تُہۍ ؤنِو شعارن ہٕنٛدۍ معنی وٕنکٮ۪س ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ ؤنِتھ کینٛہہ عرض بوٗزِو تُہۍ یِم چھِ سِرِ اسرار آسان اور بوٗزِو مےٚ کُن ہاں مہربٲنی کٔرِتھ مہربٲنی یِم چھِ سِرِ اسرار آسان البتہ بہٕ کرٕ عرض بہٕ وَنہٕ تۄہہِ کینٛہہ کتھٕ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ شاہ شمس فقیر رحمۃ اللہ سٕنٛدِ کلامن منٛز چھِ معرفت بیٚیہِ سنیر بیٚیہِ انسانس یُس رۄبس کُن توحیٖدُک رسالت درس ملان نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت درس ملان تہ کور شاہ شمس فقیر رحمۃ اللہ علیہ اور ات بیانس مز اس انسانس اصلی منزل تو چھا بوزان یہ منزل سو رستگار تو کامیاب گھس تہ کور بیان شمس صبن امن پنن کلامن اندر اس معرفت سبق سہ اہندین کلامن اندر اور یم کلام مقبول گمت از دربار حضرت اللہ جل شانہ امن کلامن من شمس فقیر رحمۃ اللہ علیہ ہیچناوان کیا ہیچناوان کہ یس یہ زندگی چھ کم کلیل شباش یہ زندگی ابدی زندگی تتی توے کرو تورچ تیاری لہذا یہ اخ درس آسان یہ اخ انفارمیشن آسان اس عوامس خاطر سوسائٹی خاطر سماج کن لکن خاطر اس وہ باقی سبق تھی ونان تک ونان سپرچویلٹی سو روحانیت سو تر تمنی فکر یم تک مقامس وٲتۍ شمس صٲب چھ دپان ییٚلہِ ژٕ 3 مقام حٲصِل گژھنے تُہۍ کوٚروٕ نا تۄہہِ سوال پتہٕ دِمہٕ بہٕ اتھ جواب ییٚلہِ ژےٚ 3 مقام حٲصِل گژھنے تیٚلہِ ہٮ۪ککھ ژٕ تتھ مقامس وٲتِتھ دوٚپہس تہِ کیٛاہ گوٚو تتھ چھُ لیکھان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پننہِ کتابہِ منٛز یتھ کتابہِ چھُ ناو کیمیائی سعادت سُہ چھُ لیکھان تتھ منٛز فصل بابان تمے فصل بٲے شاہی شمس فقیر رحمۃ اللہ علیہ پننہِ اتھ شٲعری منٛز عارفانہ شٲعری منٛز کیا فصل سہ باوان سہ فرماوان یہ امام غزالی فرمان یس متعلق ڈاکٹر علامہ اقبال لکھ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی امام غزالی رحمۃ اللہ خان ثہ کر سا پانس 3 منزل حاصل تمے 3 منزل شمس صٲب ونان پننس کلامس مز یہ گژھِ نہٕ عام پٲٹھۍ ننیر گژھُن کہیٖنۍ وۄنۍ یُس تُہۍ معرفتُک سبق چھُ ونان اسہِ نہ حظ پھلٲنۍ شہرس ون حظ مانے عوامس عامس مز ما ونو تہِ تُہۍ بوٗزِو مےٚ کُن تِم چھِ روحٲنی مرکز آسان سُہ چھُ تیُتھ آسان مقام آسان سُہ مقام ہٮ۪کو نہٕ أسۍ عامس ؤنِتھ عرض بہٕ تھوڑا ونہٕ بہٕ مےٚ ووٚن تہِ البتہ یُس وۄنۍ لیکھان چھُ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دپان 3 انسانس ییٚلہِ 3 مقام پٮ۪ن یاد 3 چیٖز پٮ۪ن یاد یہِ چھُ پگاہ کامیاب دوٚپس کیٛاہ کیٛاہ کہاں سے آیا بہٕ کتہِ آس کس لیے آیا تُہۍ بوٗزِو کس لیے آیا کمہِ خٲطرٕ آس کہاں جانا ہے گژھُن کوٚت چھُم شمس صٲبن ووٚن تتھ کتہِ آکھ گۄڈٕ چھُے پاوان یاد ژٕ کتہِ اوسُکھ تُہۍ وٕچھِو ترجُم کیٛاہ چھُ یہِ کران حل عطا علی الانسان حین من الدہر
लम यकुन शय'अन मज़कूरा। ए इंसान च कत आ, कहां से आया, ये उन कत आ, कोत गसक ये वुचुन क्या चोन नाव अ मुख्तलिफ सोफिया उर्फा तुम मुख्तलिफ मानियात करान यस समझ आओ, मगर कत ये बदल, कहां से आया, किस लिए आया, कहां जाना है, कत आ कोत गसक क्या चोन नाव, कत छुक आसान सुई मकान। कुछ इंसानी बेदारी कित पे अकिस इंसानस मज उजागर करान, उजागर करान जिंदगी हुंद असली मकसद क्या असली मकसद क्या, दपान कहां से आया, किस लिए आया, कहां जाना है, कत आ कोत गसक क्या चोन नाव, कत छुक आसान सुई मकान। नाव कत चीज वो इंसानस दिवान दरस वुच पन नाव कत नाव कत चीज तम कोई मान वन। वालेकुम सलाम गो इस बात कलाम तुस वो बोझ वो अत गथी मन अरफो नफ्सा ये पन नफ्स परजुनो फकत अरफा तमी परजुनो हजरत अल्लाह जल्ल शानो पन नफ्स कंट्रोलस मज कर पन नफ्सी ख्वाहिशात खत्म करें। अत मुकामस वात वनकन कह नफर क्या मुकाम तुथी अलबत् अहद अरफान कलाम पर्न सत्य कह हासिल गसान। अल्लाह ताला दिन अमन कलाम पे अमल कर और अस तन बातिन अता, अस तन बातिन अता ज़ाहिरी तौर मगर या अल्लाह अस कर बातिन अता, अस कर युथी बातिन अता। आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़। जनाब थोड़ा बहुत जानकारी सठा खूब जानकारी दिसमो उम्मीद तुम वारिया ज्यादा पसंद। मामा अस्सलाम वालेकुम, बादशाह तो छुट्टियाँ हाँ शुक्र औलाद तम सोज औलाद ये बेरोजगार आम तम सोज रोजगार आजकल सारे दिलस में नेक मकसद तम करो कथा क्या बेमार सपदे मे दसगिर साहब दरगाहस मन अलमदार सद पखर पोर वहब साहब आज ये शमश साहब सपदे मे वारिया बेमार परवरदिगारा आज कर शफाया, आज कर शफाया क्या कर्जदार वनकस वनकन कर्ज परवरदिगारा आज कर दरबार के पास तिहस कर्जस नखवत, तिहन कर्जन नखवत परवरदिगारा कोर मालन कर यारी, लाचारन यारी, गोबर मालन कर यारी, कमजोरन कर यारी, मिस्कीनन कर यारी, गरीबन कर यारी, यम हस्पतालन बेमार आज बने शफाया, यमन गरन मज बेमार आज बने शफाया, यमन वह परेशानी अंदर कता गमित वह मुसीबत कौम चुक न कार चुक परवरदिगारा पन यारी करो, दस्तगीरी करो कता ज़राअतस करो बरकत, तिजारतस करो बरकत, यारी करो परवरदिगारा यमी दरबार आयस आज कर पानी दस्तगीरी आता दोसे ओते मोते दरगाह में तति सके सोज औलाद ये रोजगार सोज रोजगार कर्जदारन कर्ज नखो मर्जदार बनी शफाय नौजवानन यारी, कमजोरन यारी, मिस्कीनन यारी, यमन का परेशानी दिल मुसदर, यमन का नेक मकसद दिल मुसदर होता, यमन को बेरोजगार घर में जवान, यमन का यारी मुसलमान ने जो कामयाबी, मुसलमान ने जो कामयाबी, मुसलमान के वारिया कमजोर आज करो कामयाबी आता यपर मुसलमान के मगर ताकत मगर पन ताकत करो कता इमन तुम कामयाबी यपर इमन मुल्क में मुसलमान इमन कामयाबी जवानन कर यारी, गरीबन कर यारी, बुजुर्गन कर यारी, यम आज सब पकान तिमन दि यारी आज कर नारस गुलजार, आज सैस नारस गुलजार, आज सान दादन दवा, आज सान मर्दन शफा यम योर आम तीन हाजत कर तिमन बेमान शफाई आज करुक नारस गुलजार, आज करुक नारस गुलजार, आज करुक दादन दवा यम शाम सब तीन हाजत तीन हाजत कर तीन हाजत
Sağ olun, koca panik uçuk mu diyorum? Sağ olun kendisi. Nasıl böyle? Yoksa kazık mı? Сейчас personal turmu. Haydi, ben bu çıkasın. Yenge yenge. Yenge şuna uçuyor. Şiyer bak. Maç arasın sonra. Tamam. Bak sen. Dövün topunun ne var? Meshna Abdul Waris. Abdul Varis kayıt basan? Saidi Ratsun. Peki şu. Şu kulliyati Şahi Şamasabun kalam şiyas में sorry es jama kurmud yeşi is kanani. Peki şu da hediye olmadı. Rahat rebi bas. Bas.